Binati og minahal kong Matalom nun. Okay. Data guys sa Matalom Municipal Plaza. Nanindi tagbalot guys na. O buko juice orot nga magbuko juice. Guys, no. Okay, katong ganahan mo palit og balot. Welcome mong tanan diri nga mo kuan sa Matalom Municipal Plaza guys. Today is July 2. Wa roy abli sa kuan guys, Canigao Island kay gi-relax ang atong island diri sa Canigao, diri sa Matalom guys. Okay, atong ganahan mo palit og balot natay available diri guys. Okay. Lut. Pusing. Guys, ito guys.